معزز قابل قدر بزرگان دین و ملت، نوجوانان گرامی قدر، ٹاٹے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء وخیرا جزا فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ اس کو نسین بے حد حمد و ثنا یم اللہ تبارک و تعالیٰ اسی از بیک فریت جامعہ سندر جمع کری۔ اللہ تعالیٰ بوزین یہ سون جمع گسن کرن پن بارگاہ مز قبول، بیسن بے شمار درود و سلام حضرت آقا امت دریائے رحمت حضرت احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یم رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی زندگی ہر کا اصول سمجھے، ہمسائے سن حقوق، والدین ہند حقوق، انسانی باہمی حقوق، الغرض زندگی ہندس ہر کنی موڈس پر رہبری تو رہنمائی کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ انک تام بوزتے اشتو لگ بگ ہر کنی موضوع اس پر روشنی مراز کور میں تمہیں نئی موضوع کا انتخاب تندس خدمت سندر شاید آشنے انک تام میں یہ موضوع ذہن تلمت یت مجھس لگ بگ ساری یوان یعنی یہ انسان سنز اخ معاشی زندگی، انسان سن کاروبار یت سیت ہر کا انسان منسلک چھو، یمچ ہر کانس انسان ضرورت چھ پیوان، لکٹ پر بڑس تام ہر کانس انسان امی ضرورت۔ اخ انسان چھو دہس محنت کرت مشقت کرت حل حل پوٹ رپی دا کماوان، ام پت یہ شامز گسان اکس تاجر اسنش یتین یات سودا چھو انان، ام پت چھو پان تی کھوان تی پنس آیالس تی کھوناوان۔ یم اصول تی شاش ہشناوان محمد رسول اللہ، یم اصول شاش ہشناوان قرآن بے صاحبی قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اکس انسان امی خاطر پیوان اخ چیز استعمال کرن، بتم کش ہم کش سودا بتمس امی قیمت، مگر یس یہ سودا کنن وول آسہ چاہے مس تاجر ونو چاہے دکاندار ونوس، یہ تلان ات پوسس کوتا سودا ہی یہ امی خاطر اخ میزان کرن استعمال، یت ونان کاشر پٲٹھۍ ٹرکر کرن استعمال، ات ونان عربیس مز میزان، ات ونان عربیس مز میزان، یہ میزان یوان استعمال کرن، یمہ میزانک یہ استعمال کران اگر کانس اکس کلوس پونسہ دیت امس گژھِ نہٕ دونٕے کلو یُن دِنہٕ، اگر کانس سودس کلوس پونسہ دیت امس گژھِ نہٕ اکُے کلو یُن دِنہٕ، اگر کانس دونسی کلوس پونسہ دیت امس گژھِ نہٕ ڈۄڈٕے کلو یُن دِنہٕ۔ امیُک چھُ اللہ تعالیٰ قرآن مجیدس اندر بے شمار جائن امہ میزان ذکر کران کہ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھی یہ میزان یس میزان پٲدٕ کوٚر تاکہ تُہۍ کٔرِو اکھ أکِس پٮ۪ٹھ عدل تہٕ انصاف، مگر ییٚلہِ أکِس انسانس یہِ میزان حوالہٕ یِوان کرنہٕ أمس چھُ رب سٕنٛدِ طرفہٕ
نعمت آسان یا ونتوس کنی حدس تام چھ آزمائش دا آسان بوش اخ انسان یم سات امس تام بہ یہ تھو کیسن حقوقن من چھ امس پاسداری کرن کیسن حقوقن من چھ امس انصاف کرن کیا چیز امس تام میں تھیمت اخ انسان گژھِ امس نش امس اخ رقمس برابر سودا دیون بوش اخ انسان کوتا کر انصاف دنیا اندر اگر تو گوس انصاف کرن دنیا اندر تیل چھو کامیاب اگر تو گوس دنیا اندر انصاف کرن تیل چھو ناکام تیل چھو نامراد بلکہ نامراد یوت نکے امس فرمو ربن یہ چھو خسار وہ یہ چھو مفسد یہ چھو فساد وہ کس یمس ات دکانداری ہندس منصبس پہ یمس ات تجارت کس منصبس پہ انصاف تو کرو توے دوب میں لگ بھگ آس نوک تام موضوع میان زبان تے بوزمت کی باقین ہن زبان ما بوزمت آج کور میں توے ام موضوع انتخاب تکیاز ات چھو معاشرک ہر کا فرد منسلک ات چھو معاشرک ہر کا انسان منسلک ات چھو مسلمان یوت منسلک کی ات چھو ہر کا انسان چاہے سو مسلم اشتن چاہے سو غیر مسلم اشتن چاہے سو کن تہ مذہب فالوور اشتن پیروکار اشتن ہر کش ام میزان ضرورت توش اللہ تعالیٰ فرماون یہ تیت بوڑ گناہ کس یمس تولنس تو مینس مت انصاف تک کرو یمس تولنس تو مینس مت انصاف تک کرن کے یہ تیت بوڑ گناہ یہ تیت بوڑ گناہ فرمان یہ گناہ اس اکس قومس من یت ناؤس مدائن کیا اس ناؤ مدائن یت قومس کن بابن سور سیدنا شایوب علی نبینا علیہ الصلاة والسلام توش سورہ ہود اندر آیت نمبر 64 من اللہ تعالیٰ فرماوان وَإِلَى مَدَيْنَ أَخَاهُمْ شَعُوبًا بے سوز اس مدائن اسکول پنن ٹوٹ پیغمبر سیدنا شایوب علی نبینا علیہ السلام مفسرین کرام فرماون یہ شایوب قوم گو کیا فرماون یا سوس ابراہیم علیہ السلام سن اولاد فرزند ام سوس ناو مدائن کیا سوس ناو ام سوس ناو ورگ جو کہتے جو ورتون یاد یہ موس ابراہیم علیہ السلام اس فرزند یہ گو ایکس جائے ام سوس ناو مدائن امس کیا اس ناو مدائن اللہ تعالیٰ کو امس مدائن سن ذریعہ اخ قوم آباد مانتو یہ مس اہند اولاد یہ مس اہند یہ بنو وقت کی قوم ات پو ناو مدائن ات شہر سی پو ناو مدائن ات قوم سی پو ناو مدائن یمن مز بڑ زگنا یم قرآن کوٹ کر نمبر اخ یم شریک ٹھہراون خدایس یم کفر کرن شرک کرن نمبر اخ نمبر زو یم ناپ تول صحیح کران یہ غلطی چھ یت قومس مز تم چھنا نشس مینون تگان چھو نشس مینان صحیح پاٹ نش تولان صحیح پاٹ تگان چھو سواریا مگر اچھن یسان صحیح پاٹ مینون تو صحیح پاٹ تولن توئی فرما رب العالمین وَإِلَى مَدَيْنَ أَخَاهُمْ شَعُوبًا فرمان مسوز مدائن اسکل پنہن ٹوٹ پیغمبر سیدنا شیوب علی نبینا علیہ السلام قال یا قوم عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ امی شیوب علیہ السلام پروازت مدائنس امی کور اعلانت قومس دبنس امیان قوم اکس خدای سز کریو عبادت خدای سورائی متھاریو شریک کے خدای ست مکریو کفر کے خدای مکریو انکار خدای سوا مکریو بدل کا معبود کرا ولا تنقص المکیال والمیزان بے کریو صحیح ناپ تول صحیح پاٹ مینیو صحیح پاٹ تولو انی اراکم بچس وچان توی انی بچس وچان اراکم بچس
بچس توہی وچان بخیرن بسو توہی وچان بہتر تو بہتر تو سٹھا آسود حال تو سٹھا خوش خوشحال وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مگر بشوز کھوچان توہی متعلق بسو توہی کھوچان بسو توہی کھوچناوان عذاب یوم محیط اگر نہ توہی صحیح پڑھ ناب تول کریو اگر نہ توہی صحیح پڑھ یمینیو تو تولو وقت اخوات توہی سو عذاب نہ روز خوش خوشحالی نہ روز یہ دولت نہ روز توہی کہیں روز نہ توہی گچھو تباہ تو برباد کائنات اسندر یہ کچھ بیان کر حضرت شیوب علیہ نبی علیہ السلام اے قوم توشو کنا سٹھا خوش خوشحال اے قوم توشو سٹھا آسود حال اے قوم توشو پر سکون مگر اگر نہ تیم غلطی نش بازیو اگر نہ تیم غلطی نش واپس پھیرو وقت اخوات نہ روز دولت وقت اخوارو وقت اخیر نہ روز سکون وقت اخروی نہ روزن یہ مکان کہیں روز نہ توئی گچو تباہ برباد کائنات آسان ام قسم گواز پرن سیدنا شیوب علیہ نبی علیہ السلام عرص دراز استا کم تقلیل کے اشخاص یمو یہ کم مگر اکثر مون کے اللہ اکبر کبیرہ فرماون و یا قوم اوفوا المکال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین فرماؤ کہ اے میانس قومس مز روزن والو لوکو اے میانس قومس مز روزن والو انسانو اوفوا المکیال والمیزان بالقسط قائم کرو اس ناب تول چھو کریو صحیح انداز اسمز قائم صحیح انداز اسمز کریو قائم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم لکن یم تو چیز چھو دیوان شائی گو اخ چیز اشیاءهم گئی چیز اگ جمع یم تو چیز یم لکن چھو دیوان قیمت از بدل ات مزم کریو حیرا پھیری ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کوئی قسم کا حیرا پھیری میں کریو چیز دنس مز کے کوئی قسم کا کمی میں کریو چیز دنس مز کے کم کریو یم چیز یم تو یمن دیوان چھو یعنی ات میزان اسمز کریو گڑبڑ کے ولا تعثوا فی الارض مفسدین بیم پھیرو کائنات اندر فساد تم بنیو کائنات اندر فساد تم تلیو امی اس تہ ناب تولس مز گڑبڑ چھو کران ات مز کمی کرن سیت مہ کریو تہ کائنات مز فساد بپا تم بنیو مفسد گو یس یہ ناب تولس مز کمی چھو کران ناب تول چھن صحیح بات کران کے امس فرمو قرآن یہ فساد ہو یہ مفسد یہ مفسد وبقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین یہ کیسا تھی خدایان دیتمت چھو اس تھی خدایان دیتمت چھو حلال یہ کافی تمہیں لکھا مکریو سمال حاصل کرنے ضرورت یم سیجن اکھ سنتے ہوت چیرو ناجائز مال کمائیو تیباشے ایشو خزان کرم جمع سن تو دکھا دے بہتر تو دے شور اپن کربت بہتر سے بہتر مال آتا سمال اس تے حلال چھو اس تے تپڑ کمائیو تپڑ بیل ظلم گچ کے کچھ جبر گچ کے وما انا علیکم بحفیظ بس بچستے آواز پرن بچستے رش اتسر سی معاملہ چھپان رش کرن بول حضرت اللہ یعنی یہ یت اندازہ اندر حکم تو مدد شاید میتھی کریو تے رٹ پر کاربار بنیرو حکم تو کریو دے دیتی تے کرانا سن نا اصل حفیظ حسن وہ چکس رب العالمین سو رب شوشان قائم کوتا حیرہ پھیری کر قائم کرت میزان
میزانس من گڑبڑ کم کور سنگت میزانس من امس ضرور ضرور جواب دن در درباری حضرت اللہ جل شان. مگر قوم گو بتفر قوم گو یمیائی بتفر قوم اللہ ایک الزام دین سیدنا شیوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دبت چاخش دعوت توحید ایمانو ایمان اش مگر یہ سانس مالس پر نظر تراوت یہ مال ہمارا ہے ہم خوب جانتے ہیں ہمیں کس طرح اس مال کو خرچ کرنا ہے کس طرح اس تجارت کو انجام دینا ہے ہم خوب جانتے ہیں یہ کامن تو شاید نظر سانس مالس پہ اش مال پان کمومت اش خوب جانن کس کوتا قیمت دی اس کمز کوتا مال دموس اس کت پوٹ کنو تولو تو مینو یہ پانن مال لہذا چھ ضرورت چھ شاید مال ضرورت تو شاید اس یسان اس مال ہڑپ کرن ام قسم کے الزامات یلم قومن دیت کمس پہ سیدنا شیوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ مگر قوم یل زدس پہ رود قوم یل ات اکڑ پہ رود توے چھ سوال جواب دیون سیدنا شیوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان چکا ہے قوم مشن تہند مال ضرورت اے قوم باس تو انس مال ہڑپ کرنے خاطر کے اے قوم بلکہ باس تو اصلاح کرنے یہ مال کت پور چھ تے خرچ کرن مال چھ تے خرچ کرنی مال چھ تے ات پورن کنی مگر تمہ آئی کرو یہ کاربار یم آئی نتے گنہگار گھو در دربار حضرت اللہ یم آئی نتے مجرم یہ قرار دن اللہ تعالیٰ سے دربار سندر تویش فرمان قال یا قوم ارایتکم ان کنتم علی بینۃ من ربہ وارزقنی منہ رزقا حسنا اے قوم میں چھن تجھے رزق کی ضرورت اے قوم میں چھن تجھے پونسن کی ضرورت بلکہ میں خدا ان دتمت چھو میں چھن سٹھا بہتر سے بہتر رزق دتمت رزقا حسنا میں چھن بہتر رزق دتمت بچس نہ موجب آمد کہ بکرتا نشان مال ہڑپ وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه ان يريد الا اصلاح ما استطعت بلکہ آج اصلاح کرنے خاطر بلکہ آج بتائی اصلاح کرنے خاطر یہ مال کی پہنچتے خرچ کرن وما توفیقی الا باللہ وما توفیقی الا باللہ اور یہ توفیق بشس بروس کرن اس توفیق میں خدا اندت بشس بروس اکس خدا علیہ توکلت و الیہ انیب بشس توکل کرن تمس خدا اس پر یم خدا انی مال دت و الیہ انیب بیشس بتمس خدا اس کو رجوع کرن وہ شیور جواب آسان کم سین طرف سیدنا شیوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ویا قوم لا یجر منکم شقاقی ان یصبکم مثل ما اصاب قوم نوح فرمانک اے قوم زد مکریو اے قوم زد مکریو اکل مکریو یہ کثر تو شو دبن مال چھس پانن یمی اس خوش گشت میں کماو یہ مال یمی اس خوش گشت میں کنو یہ مال کوشاش کلو جن مز دمو 2 کلو وس رٹوس پونس 2 کلو دموس کوشاش 2 کلو دم 2 کلو دموس 2 کلو رٹوس پونس بلکہ 2 کلو رٹوس پونس چائے کلو آس 5 ہتن دکن یہ 6 ہتن بیت مز 2 کلو یہ گو اکی آدم لوٹن کیا یہ گو دیو اتھو قوم لوٹن یہ تو دیو اتھو قوم لوٹک اے قوم فرمان شیوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو دیو اتھو قوم لوگ آخر زمان کی تاجر آخر زمان کی دکاندار آخر زمان کی تاجر کنن والی چیز فروخت کرن والے یل تو سوریت کرک مقرر یسنا عاشی باجرس اندر ام خود زیادہ سلوٹس کنک سی چیز وہ اکیاند لوٹہن چی غریب اکیاند لوٹہن چی عوام
ون امس کلوس سچس گو زیادہ پونس لوٹو تھوڑ امہ آئی اکہ اندر ون کلو دن برابر مگر ٹھیک دونوں کلو کتو اندو گو دو اندو لوٹن یہ قوم یل ات مزن یہ زبردستی کرک یل ثن زدس پہ روزک تیل کیا چون انجام یہ کرن بیان قرآن یہ کرن بیان سیدنا شیوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان یصیبکم سلاگی و خدا حساب کت گوشتی کت گور حساب دنیا سند لاگی ژے گوڑے کس أکس ذرس حساب رضی اللہ جل شانہ تمہ آئی مثل تتھے پٲٹھۍ لاگی حساب ما صاب قوم نوح یت پٲٹھۍ حساب ہیوٚتُن قوم نوحس استغفر اللہ یت پٲٹھۍ حساب ہیوٚتُن قوم نوحس او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید سلاگی اللہ تعالیٰ تمہ آئی عذاب کرن دنیا اندر یمہ آئی عذاب کرن قوم لوطس یمہ آئی عذاب کرن قوم سمودس یمہ آئی عذاب کرن قوم صالح علیہ السلام سنس قومس قوم ہودس یت پٲٹھۍ عذاب کور رب کائناتن تمہ آئی کری عذاب حضرت اللہ جل شانہ گور دنیا اندر توے فرمان عذاب کیا گو قومس یل کثیر واریاہ زیر وقتس تام شیوب علیہ السلام ان قومس واز پور تمس مت کرتو ہیرا پھیری کت من ات محنت تولس مز کرتو مت کرتو ہیرا پھیری مت کرتو گڑبڑ مت کرتو چاپلوسی مت کرتو دپتو تو شاید اسی چھ تگان مے چھ تگان امس کچ پتہ یہ انسان چھ مجبور اخ انسان یم انسانن دہس محنت کر مشقت کر تم پت کمو ونی پوس ام پت گو شامل دکاندارس دپن سے دکاندار ول مے دی امی خاطر کیا خوردنوش بکھاون پنن عیال تاکہ بچاون سم پھاک نشن یہ سال لوگمت صبح پہ شام تام امی عیال زندگی بچاونس من مگر امس ما پتہ یت معاشرس من تم دکاندار بسان یم نہ دوا کنان کی یم نہ میانہ عیال خاطر رزق کنان کی زندگی بچاون خاطر کی بلکہ یم کنان ام رزق بدل زہر آگو کم کنن کم تولن یہ گو اخ کت یا گو یم کنان تم چیز یم ایکسپائر گمت اس ون آسان زہر بنیومت کان گژھِ تمے ناراض گژھُن تُہۍ دِیِو پنہٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚر تام سارنٕے دُکاندارن نظر ایکسپائر کۭتیاہ چیز نیران یہ چھُ تیُتھ بوٚڑ بارٕ گۄناہ یِم چھِ قاتل یِم چھِ قاتل یِم چھِ تِتھ بٔڑۍ بارٕ قاتل اکھ انسان یہِ صبحٲے درٛاو گرُک خانٛدار یہِ چھُ زیننہٕ خٲطرٕ نیران یہِ چھُ محنت خوٗن پسیٖنہٕ اکھ کران امہِ پتہٕ ییٚلہِ پونٛسہٕ چھُ کماوان امہِ پتہٕ شامن أمِس دُکاندارس گژھان دپان چھُس مے دِیو یہِ خوردنوش مے دِیو یہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ یِم اشیاء بہٕ کھٮ۪وناوان تہٕ چاوناوان پنُن عیال یہِ آسان ٲسۍ فکرِ منٛز لوٚگمُت مگر دُکاندار چھُ آسان شاخ ہٮ۪تھ پیاران دُکاندار چھُ آسان زہر ہٮ۪تھ پیاران کر یی یہِ شخص کر یی عام شخص کر یی ان پڑھ شخص ییٚمِس نہٕ پتہٕ وٕچھ اور ڈیٹ کیٛاہ گوٚو ییٚمِس نہٕ پتہٕ وٕچھ ایکسپایر ڈیٹ کیٛاہ گوٚو ییٚمِس نہٕ پتہٕ وٕچھ ایکسپایر تہِ چھا کانٛہہ چیٖز گژھان ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان سٕنٛز زندگی چھِ بنان تہٕ سُہ ہیٚکہِ ہا اِنسان سُنٛد جان لیوا تہِ بٔنِتھ ییٚمِس اَمہِ چیٖزٕچ پتہٕ وٕچھ ییٚلہِ أمِس مزوٗر شخصس ییٚلہِ أمِس عیال بار شخصس اَمہِ قٕسمُک غضب کوٚر اَمہِ قٕسمُک ہڑپ کوٚر اَمیُک یُس مال یہِ چھُ یوٗتاہ بنیومُت دُنیا کماون وول توے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفن و طالبها کرام امس دنیا پرست سن مثال چھو ہول سن مثال امس گژھن دولت بنن چاہے امس عیال کون پہ عیال دا بارد عیال کون پہ ختم کرو امس کون پہ انسانیت ختم کریں امس گژھِ پونسہٕ بنُن امس گژھِ یعین امس گژھِ پانس تسلا میلُن کائنات گژھِ ختم گژھن انسانیت گژھِ ختم تباہ تہٕ برباد گژھن امس چھُنہٕ تتھ سۭتۍ غرض و غایت کینٛہہ امس گژھِ پانس پونسہٕ بنُن یہِ گژھِ پانہٕ مالدار بنُن یہِ گژھِ پانہٕ رۄپیہِ وول بنُن دنیا مٔرتن دُنہِکۍ انسان گژھن ختم امس چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرواہ
الدنيا وجيب وطالبها كلاب ات مكرس بطبط هون بكان انسان گوشت ات دنيا بطبط بكون مگر يس انسان ات مكرس بطبط لوگ يشنو انسان يچ هون کیا چھو يچ هون وين يشنو انسان انسانيت گسن دی ختم انسانیت یل گور وچھوس مسلمان گو ام پت ہود مسلمان گو ام خود ہور پت گر انسانیت اگر انسانیت